Akcija! Ajde! Ajde! Akcija! Udre! Bravo. Dobar dan, ja sam Dejan, dobrodošli u još jedno četvrtfinale našeg malog kontesta kojeg zovemo Borba duhovitih, iako ne znam zašto je onda Bruno ovdje, ali zapravo je princip isto, vidiš, bod, bum! Ali zapravo je princip uvijek isti, imamo dva tima po 15 šala, pokušavamo nasmijati, odnosno ne nasmijati jedni druge, bodovima kažnjavamo osmijehe, poput, Bruno, čime ti kažnjavaš osmijehe? U svojem životu, da. Dobro, evo, znači, klasika, uvijek je zabavno. Ok, otvaramo, dakle danas su s nama Josip i Mario u jednom timu i Bruno i Vesna u drugom timu. Bruno, s obzirom da imaš ovaj mali slatki pončo, kojim kažnjavaš osmijehe svojih ljudi, možeš krenuti, izvoli. Josipe. Molim. Koji je glavni sport IT tima? Nogomet. Sprint. Treba se smijeti i šale. Bod. Nema toga. Znači čak i ako fejkaš smijeh... Nema, pa i ovo moja provokacija, dobro si bod. Zvoliš. Bruno. Reci. Koji račun u banci ima vjeverica? Tekući. Giro? Koga? Italija. Šta? Giro. Giro. Šta Giro? Pa Žiro, kao vjeverica. Ma znam. Ok, ajmo dalje. Koliko programera treba da se promijeni jedna žarulja? 2. Objasni. Next level. Pa šef i njegov developer. Ovo su već osobno neko. Pa da, ovo je sve. 0, to je hardverski problem. Što napravi informatičar kad želi ići doma, Bruno? Skuha još jednu kavu. Za koga? Za mamu, za koga? Kada? Nasmio si se! Bod! Pritisni home! Ali ne se smijat sad. Dobro. Kako prepoznaš programera na partiju? Po obleci. Objašnjava svima zašto je Android bolji. Dobra, ali... Samo polako. Uzmi se vremena. Se mene čini li ja moram njemu sve šale objašnjavati? Pa mogao bi malo se potruditi. A ti si taj koji gubiš, tako? Nemoj se smijat, bod! Bod! Neću više. Bod! Da se potrudim. Imaš zamjeru ako nećeš. Evo, fun fact. Jedna parna pegla je neparna. Ali čekaj, piše dole, ponoviti punchline nekoliko puta ako treba. Ponovi. Jedna parna pegla je neparna. Jedna parna pegla je neparna. Ovo je matematički zadatak. Jedna parna pegla je neparna. Jedna parna? Kako je moguće? Ali kako je moguće da je jedna i da je parna? Jedna pegla. Ali nije moguće. Jedna parna pegla je neparna. Ali to nije moguće. Molim te, Bruno, vrijeme za zamjenu. Bruno, ajmo. Ti možeš biti tu još, ti si okej. Vesna, dobrodošli. Hvala. Ti si jedina šansa ovom timu, jer inače s Brunom moraš izvući taj tim. Kad je IT-evac u ozbiljnoj vezi? Kad je u lancima. Da. Jesu to neke Bruno fore? Dobro. Ja bih rekla kad mu je ikona za my computer our computer. Tugica. Dobro, ajmo spasi tvoj tim dok se može. Odi ti van. Ako baš mora. Ti odi van. Mario, dobrodošao. Imaš, znači, preuzimaš tim u vodstvu. Pazi sad. Ti si na redu. Zamjena. A zamjena? Hoćemo Bruno opet? Ajde Bruno, dođi nas i kaznit. Da, to je tako. Koje je omiljeno stanje tvog osobnog bankara? Likvidno. Ko je najbolji programer? Ja. Mali od kuma.
Što tebi nije smiješno, a? Tako si ti došao na ovu poziciju, nije ti smiješno, a? Nemoj se Ne, smijat! pa Bod! No, Bod za kaznu! To je tvoja forma. Čekaj. Pa ne smiješ se ni mojim forama smijat. Znači, ne smiješ se smijat. Točka. Ok. Kužiš, ipak nisi skužio. Mislio sam da si skužio prije. Dobro, ajmo dalje. Ima vremena. Što IT-evac napravi kad ugasi računalo? Probudi se! Kako znaš koji programer ima standing desk? Stoji. Ne, reći ću ti. Šta Sava radi u banci? Otvara tekući. Evo, to vrijedi sa sažaljenjem. Ej, nasmijao se, piše Bog tu. Vesna? Hoćeš zamjeru? Nema. Ajde, Vesna, Srce, Bruno, srce, srce, a? srce. Od ovih šala. Dođi Vesna. Što slon napravi kad zapne malim prstom u stablo? Kaže, au! Surla. Surla. Da, Vesna, nema dalje. Zadnja šala tvoja, znači bude ozbiljna. Šta napravi IT-evac da sredi komp? Da instalira Windowse. Ovo je smiješno. Nije njemu to smiješno, on je to jedino zna napraviti on. To mu Njemu nije niš smiješno. nije Da. smiješno. Malo će potrajati to objašnjenje šale. Znaš što bi rekao Hamlet u IT verziji? A ima nešto kotiga u ruci. Šta? Bit ili Bitcoin? Bit ili ne Bitcoin? Bod! Bod! Dobio si bod kazne. Mislim da je gotovo. Ovo je bilo napeto. Zapisničara je rezultat. Znači, tim od Brune je izgubio i nikome to nije šokantno. Žao mi je, vidimo se u polufinalu. Bravo.